back, my gangs, my boy. Welcome back with me, Rinaldi Gilbert. Bagaimana ngoni kabar gengs my boys? Semoga ngoni baik-baik saja. Jangan lupa untuk selalu stay safe. Everybody sing the song out duda-duda. Ya sesuai judul ya. Ini ada orang-orang ya gamers yang bermain game sampai sodeng daging dok. Dorang kasih ancor tuh komputer, itu stick PS atau keyboard, pokoknya so kacau, so chaos, so emosi besar pokoknya. Dan tidak perlu berlama-lama my gengs my boy. Mari kita orang mulia dorang pe emosi. Oke. Tembak menembak dia. Dan weh. Sudah mati. Santai gua. Santai. Emosi mo. Ini cuma game dan tolong kapan sodeng daging. Ini bukan daerah perang, kok ada pertumpahan darah ini nyanda. Oh. Fuck this game. Santai. Cuma para game dok. Biasa-biasa Jokwa. Yo tuh. Ini kan cuma game biasa. Tidak perlu. Oh Tuhan. Dia sepi jatuh monitor anjing. Allah icai. Allah Bapak sembayang. Aduh Pak Mabo, ada minuman. Dia mau banting-banting ini. Itu sudah. Banting sayang. Aduh. Itu. Allah peda. Habis. Tabala-bala. Rako sayang. Begitu kak kalau main game. They call him a fucking chopper. God damn it. Kasih ancur. Aduh. Kasih ancur. Kasih ancur. Rasa-rasa lengana. Wah ngampuk. Apa ini? Panako. Saya ancur kok sama tadi. Fucking stop, Zach. Ya apa ya? Fucking stop, Zach. Fuck you. Fuck you. Mar santai dong. Santai bro. You piece of shit. Fucking god damn it. Bagi my boy. Dog, LGG dude. He throw grenade. Tako leng anak tuh baku perang dok model bagi ini. I'm dead, dude. Maju kok. He got me. Sudah, suka lah kan ya? Sudah, suka lah, titik. Tobat. Itu dia boy. Itu dia. I broke TV. I broke TV, sudah, so hancur TV. Gitu kuah, itu baru. Oh, belum selesai dia. Oh my. I'm done. I'm out, bro. I got brand new TV, dude. Iya, salah. Karena emosi, tobat. Menyesal toh? I got anger problems. Karena rasa jongana. I got fucking anger problems. Dia suka? How did he hit, cuz? Mana rusak? Oh ya sudah, so betul. Bagus. Coba dong. Itu dia. Hancur sudah. Main apa ini? Apex? Atau apa ini? Apex.
Ah, itu dia. Kasih tahu, bro. Sudah. Moment that Adam knew. He fucked up. Did you just throw out the window? Tobat, menyasar ke belakang. Did you just throw it through the fucking Tobat. Need an Oscar for my PewDiePie. performance. Thank you. Kenapa? Ada apa My dengan part is, PewDiePie? like, legit tricky to run in. Mhm. Don't fucking stab my. Oh my Sudah. fucking titties. Dorong sprinkler. melendong Pak PewDiePie. No. Sudah. I swear to God, I've had enough with these fucking tiny little poopers. Mhm. Oh God, I actually broke my controller. Hmm. Shit. Dia saya hancur di stick. What the fuck? I never happened before. Dia I juga always karena thought it was suka so ya stupid when people PewDiePie. rage. Pewds. Ah, ini kok dia. Rumahan-rumahan begini yang berat. Itu dia. Itu dia. This game sucks. I can't play sitting down like this. I can't. Mati terus. Itu dia. Fuck you. Fuck you. Fuck Itu this dia. game. Fuck it. I'm done. I'm done. I'm done. Fuck. Hey, I'm done playing this fucking game forever. Allah. Dira kumpul tenaga tadi nu. Kumpulkan tenaga dan You died. hajar, my boy. Pecah televisi. Itu dia, bro. Itu. Sudah suruh stop, so hancur. Does he even realize? Aha. Pushing you out. He's pushing you out. Pushing now. Damn, good fucking. Woi, santai boy. Santai boy. Oh Tuhan. Oke. Ya. Itu dia. Itu dia yang saya cari boy. No signal. Francis, calm down. Calm down. Kemudian apa? Nyanda ada. Kasih ancor. Gitar ancor, Xbox ancor, semua ancor. Begitu dia. Itu kali ini sayang. Nama injang dengan api badang supaya dia memang ancur betul-betul. What are Itu you doing? dia. I'm gonna show his mother. I'm gonna run over my car. Masih belum puas. I don't have a car either. I'm gonna run a piece of shit over. Bawa semua boy. Bawa semua. Itu dia. Itu dia. Dia mau kasih injang di DP auto? Atau bagaimana? Atau karena lempar? Memang karena lempar. Lempar boy. Oh. Itu dia. Piece of shit. Dia bilang tak masih hancur. Oh. Rusak barang mahal. Barang mahal rusak. Kasih ancur semua ancur. Gitar ancur semua ancur. What's the name? Oke. Rusak. Dia restart komputer. Bermain FIFA. Winning. Has to be some type of. Winning FIFA. Ya. He blew the fucking. He blew. Boy. Santai. Headshot. Apa ini? It wasn't dead. Siapa dia buang tuh CPU? Binatang nih dia. Oke. Aduh, memang. So nyara jadi keyboard.
Itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia, my boy. Patah-patah keyboard. Ancur. Tambah satu tuh motor. Gdzie on kurwa jest? No chodź tu, szmato jebana suko pierdolona. Oke. Kasih hancur. Mana? Itu dia. Keyboard. Itu dia, boy. Itu dia. Memang savage. Safade. Mana? Masih kurang puas. Buang keluar, boy. Buang keluar. Itu dia juara dunia ngana. Juara dunia. Oke. Siapa ngana? Oh Tuhan, siapa ngana so? Banting barang-barang. Pele baria. Tang. Bukan mainang. Nyada angin, nyada hujan. Ya mungkin begitu cuma gengs my boy, kita video tentang ini orang bermain game sampai so emosi gila begini toh. So gila-gila kuda dorang. So banting-banting nih barang nih, tahu dorang ada termasuk jin apa tuh pada dia dalam tubuh, so termasuk iblis tuh no. Dorang banting-banting nih barang-barang mahal, monitor, PS, komputer, keyboard. Begitu aja dulu my gengs my boy, kita video. Semoga kalau ini bermain game ini jangan begitu usahakan jangan begitu. Baik kasih lebih hancur dari itu. Jadi begitu aja video my gengs my boy, jangan lupa untuk selalu stay safe, everybody sing a song of duda. Dadah.